الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Hayang kueneme tebi sarate dibuhi nian kamparangan samian disarahin nian rania sedili tinileu pinayamanu Allah subhanahu wa ta'ala ta'abud jalla kiamat amban kemun amal anak apu Adam yene sembahyangnya bang upamain sembahyangin pagtagasua wa Allah subhanahu wa ta'ala siye atinen hap ga niya pintelai dalilan semikin tamak-tamak ne ga niya garet ne na alhamdulillah in sambahyang kendi niyan tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala namban sababan itu niyan kuwede tibisarahin bisan peek karup mekahin hinang atau amal amalan tibitujo Allah subhanahu wa ta'ala ga niya ated subay atawa atri atawa paglugtuan tiri niyan bang niya dapat yene pagsambahayang tiri sami ang tujo Allah subhanahu wa ta'ala ubos niyan ko na tibisaralay dibuhi niyan tapasel tuwe tiri si pasal Ramadan si subject pasal Ramadan yene niyan dembuam ban kalabihan sin sambahayang yene niyan katik tabisarate biruhi bang ine nepain sababan yene penia mungkin penia yene kataleuten atau khusuuten si waktu kita nambahayang samian jadi ko tabisarahin ayat Allah subhanahu wa ta'ala hin niyan tampal sikitibi niyan ga dunia magsukses min manusia niyan taabot sa ilaw kiamat atau ga niya umabot si maksud ne taabot sa ilaw kiamat yene dembuwa amban manusia mu'min tujo Allah subhanahu wa ta'ala sarta tamawode ke mu'min den pagsambahayang de etinen tinalew tujo Allah subhanahu wa ta'ala yerwen dembu amban makasukses ye dembu amban sumampay siya si maksud de yene kahapan niyan pinakwe de tujo Allah subhanahu wa ta'ala sababan amban sambahayang sumebuwa in sambahayang den dumen pa in pagpagite dumen pa in pagtinan matuklaku sumebuwa sambahayang den karena Allah subhanahu wa ta'ala isinen katalew tujuye puas ang bandian bang kita magsambahayang dumen dusayin na dumenian bisaraku sumagwa yay ibisara Allah subhanahu wa ta'ala hin yeruin binistanen ye manusia magparauntunganin manusia yene meg ketinen magkahapanin tabot siya law kiamat yene bang manusia lela nekerende neke mian ine mian ketinen manusia magsambahayang ubos in pagsambahayang din etinen dukhusu dukkatalew tudyo Tuhan tebi Rabbul Alamin may kepong tinihan sa agama Islam niyan umabot kita biduhi si salasayan etinen amban ne lebeyan niyan supaya kita bitinalew atawa umabot in khusu ten bi si waktu kita magsambahayang etinen pito sikitebi si pengetian tebi samian mian umabot kitebi si mian etinen si kewalu sabab yene pinne sumebuwa kitebi etinen bang kitebi ng bahayang sumebuwa na elig tebi ang bandelwan tebi samian sarta patapit kitebi sa liglay gini balik kumian taman mian wallahu alam banghatu kugayin lupa atau salo sumegwa sulatun bisa ako kadang sara atau jimsi nakam mekehumadir ribuin bang taman tawa ki taman niyan te awut tendi atau bang inekayen sumegwa bang asaman kun ene pinne as-salatu niyan
ila sitra waddu minha. Bangga ko isalo tamam mi anene tagbisarati birwin. Suelo ne mi anduma andu nakai. Now kene kumasili do. Mi an pesuno kita dambu ang bansababan. Mi an mekahuso atinan umabot husuin si waktu kita binambahayang pasek si kita mian si waktu kita ubus ngalabo at takbiratul ihram mian sumegua betad te yene tanganten diata daakante sa amin pinagtambak yene tangante biwang duk kanawanin ubus kita ngalabo at takbiratul ihram ubus tanganten sumegua pinipili wete diata daakante bisahin tu wad'ul yumna ala al-yusra ala sadr tinen bineta jwe betad te tanganten ubus kita yang ngalabo takbiratul ihram atau si waktu kita binambahayang nian lela nike perende nike sumegua betad te tanganten dehelu yene nian dibangin ubus tinambakan dukkanawan sumegua dumen dia tak beteng binesramet utu dia tak akan samian. Saat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayan kekahinang dan sewaktu yang bahayang. Bineta dua ini tangan yang dia tak akan ne pinagtambak duma ini tinen pinetote rumah ini ruk ini sumegua sayan kekahinang nen sabab duk magtanda duk hetinen edo ini yene khusuin si waktu ye ng bahayang atau si waktu ye paharap tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yan, kailan sinin ni apin ta may ikhtilaf yan lume tagbisara sume pag kita tulo ba na tinang paasa kita sa may ikhtilaf may anulay miyan ni lume may mazhab sa miyan pinatote tangani atau rata beteng atau inarukina sumegua bang digit mazhab si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول inaluo pag hetinan pagdiskasan inaluo pagkamalian inaluo sa amin kay pagtawaan huwas ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinakita kay na magmasusi dinakita kay na hetinan magpiha tungan sa amin ine sumagawa dinak paabot kita si hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk si bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkin ay hukumin. Tinen bang ne pin Malik samian, pin Shafi'i samian, pin si Abu Hanifa samian, pin Kemun na samian. Sino nga kasi kitibi? Gayin nagkiti magkataw-taw bang gayin tinutin bi. Sumagawa parudduhu ila Allah wa Rasul, dinak nagkitibi pabalik. Tinen si Nabi Tabi, silarian Nabi Tabi, kekahinang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din nagpinyahin ni samian do ketinan ay napangandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nito ang bandembo ito miyan sayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis nen pinasallu kama ra'aytumuni usalli. Inin pameno na si kita hindi pameseb na si kita hindi. Miyan pangakani si kita hindi si antara pagsambahayang nang bahayang pinne ka amso ko pinne sa kalaula bustan panambayang bin pampayaman biku atau tikite biku bustan panambayang kun ambad binasa ko si miyaan harakat ko si kikahinang sa miya indaginis sumaguwa din at pinayamanin si kite ne ine kahinang nen atau piilin atau kaudan sa miyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nito dambuwa amban miyan nekahuso kite mian tebdo tebi in khusuin sa waktu kita binambahayang sumegua betad tebi puas aban takbiratul ihram yene tangan tendin mian dehello kanaw abiwangin ubus tinambakan duk kanawan ubus benetta diata seddi diata akan tebi samian diata akan tebi yen pangandakan Nabi tebi atau kekahinang Nabi tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallamin mian seddi na pinaban may ikhtilaf lay samian mian sumay kita bidan kita bilay iman sumay ikhlaf lay sumagwa payaman tebi yene mian bagkas Nabi tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallamin
Si kasampu kapuntuan sa agam Islam ito mian bisan pinta kam kataan iri ko ubus ko ito yene me asbab to. Sabab to sa men pag-ikay ka na sumukuhap atau sumiyan sa amian duk kitibi lumaton atau katambahan tibi yene subject atau mian maudu pasal Ramadanin. Bango pa makam kataan na magbab sa kaam mian asal bang ano ito ubus ko na bisarato si singan mituen mian sa ingges-inggen mian tagilan na bangupama pinte ka amnia kene makasandal gani asa na rakam ngagad tudyo ako sumigua buna bang ene mian maudu to asal ubus ko ito na sa mian dok pag sumukuhat atawa sumudde ini oras nakibisaki dasi pasal sa dini sa kahanan. Pesuno an-nadar ila mawdi sujud. Si waktu kita binambahayang nagkipungtil sa agama Islam, dinaat kita bigay mian tungan-tungan mayam. Luo na kaniya nga sitam kita luo na kaya luo na kaniya heling sa ponte luo na kaya sumegua. Si waktu kita manag na ambag takbiratul ihram, pagatinan tabasate Allahu Akbar in takbiratul ihram, gay kita manjari mian mayam tungan-tungan. Gay mayam peryata, gay mayam pakanawan, peribangan peryawa asamen ine sumegwa dinak. Kita wa nabite Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu kita binambahayang pinayamanten bidem buwa-buwa do. Antag kita binakmayam, inin dem buwa ang banetinin pang-apply teriyan na kusu teriduk. Iyan tanda manusiain. Etinan wa niya katalaw niya kusu na dalam sambahayang bang iya sa mian si waktu ng bahayang pinaman nen buwa hadja gay retinan latag-latag pamayam nen mian lu ne kaniya ngalinganan iya lu ne keheling salpon nen pagya niya iwan tu si me panghat si kita bikudo tu inen bang lu si me salhat tri si basilan nagahatu niya so ito mian tu si Saudi Arabia pagya bang me ikaw na lahat kita pihanti bisinduay mula-mula ako tamanturo mian bang petek kayo si dalam ng bahayang mati ni imamin mian natawa na hayat niya sa mian kemon manambahayangin pagles sa heling cellphone pag heling cellphone mian ined o mandal ng balosa pinayaman daho na inasambayang ito pinayaman daho sa amin cellphone binasa at tawa bang heling cellphone sa amin naman kini sa balik tahayatin man kini sa balik patihain man kini sa balik sa amin sa lugpatan na wallahu alam bang luhato si kita si basilan sa amian bisan pinti kita bermain lahat Arab wallahu alam gania etine asal niya adat te bisan sa waktu kita ng bahayang so megua niya metinen pagi aku itu rumen pinte we tengelimut atau rumen ino so megua yete besrahin pagi asal maghapen sa men tegite dumen ni minted de sa amin so megua asal kaba agen niyan waktu bang niya heling sa pon asal lu mangkin inusa ginu ang madalang belo sa amin pinayaman daw nami bang sa mesenduay to sa amin so bang saya kan bisa mis Saudi asal terus sa amin may magtapit-tapit ganiya bisa duhel ni sa pon din asal sinandalan atau before pasok sembahyang asal tinambal sa pon ninduk game ke sasat sa amian lain etinen mian dembu amban khusu alamat sin manusia etinen niya katalew ni si waktu yan ang bahayang bang iya ganiya inang naseddi ganiya payaman naseddi pag-umos iya takbiratul ihram an-nazar ila mawdi sujud yene pinayaman din atawa matanen direct hadja pisi antag yene pesusuran din sa amian gay maghaling-haling gay tungan peryata inaruk ine sa amian makan gay ito pinasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kita hindi si waktu kita binambahayang mataten di si tampat kesujuran tabi hadjas tagilan tabi nambayang lima warada an dhalik dalilan billah ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amman Aisyah amman hadis niyan andane apa namego ini hadis tu فإن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ta'ata ra'sahu wa rama bi basarihi nahwa al-ard. Yan Yemen bisranin. Si waktu yan ang bahayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinandal na Aisha
ta'ata ra'sahu. Etine piniriyawa we pinekok nen atawanen nian pamayam ne nian piniriyawa ne kok nen sa amin petok ko si tagalan ne ng bahayang. Ta'ata idha salla ta'ata ra'sahu wa rama bi basarihi nahwa al-ard. Ayan ini ben pekuru Rasul sallallahu alaihi wasallam ubus matanen atau kok nen ubus matanen pinaman nen yene si antag kesusuran nen hadja selama-lama suwaktune teggelan ng bahayang. Ubus niya oras na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igapungtas ang Islam tinda pamayam nen amban kesusuran ne. Puas amban mian iyarwin makazari harus anante pamayam ten amban kesusuran te sa teggelan ng bahayang pitu sidembu akahalan ituin. Pitu sidembu akahalan. Ine miyaan si waktu iya naningko magtasahud, magsahad, ini rin magtahayat. Magtahayat iya, luon katahayat, paragnaan luon katahayat si kedue, si ubos, bang na iya magkatahayat, ningko magtahayat, miyaan iyan, magkazari, anan ne atau pindane pamayam nen amban pesusuran ne ubus pinayaman wene pagpain ne ashhadu an la ilaha illallah ene si tahayat le ubus pagpain ne samian inusa wene timbo nen atau pinagusa-usa etinen magtahayat ye pinagusa-usa samin timbo nen ubus pagsekamen pag-usaan ne timbo nen samian pagpain na ashhadu an la ilaha illallah, usa na timbo nen pineto tudyo kiblat, ubus sarta pinayaman wene yene timbo nen. Tahala amban pesusuran, pamayam nen si amban pesusuran ne, ti si timbo ne, bang pa in si waktu iye magsahadat si tasahud ni atau si tahayat nilay. Sumagwa bangga iru, Gero si waktu mian na gero sa ne yene in pamayam nen amban yene pesusuran nen samian. Sumagawa bang si waktu tasahud atau si waktu yan magsyahadat nayen mian inusa wene si waktu paglapal ne pinne ashhadu an la ilaha illallah inusa wene timbo nen samian pinag-usa-usa wa huwa yuharrikuha mian ene timbo nilay ubus iyan pinayaman wene miyan ene timbo nen si waktu pinag-usa-usa wene sa miyan tahala matanen amban tempat pesusuran ne ti si yene timbo ne pinag-usa-usa nen si waktu yan magsahadat si pagtahayat nila ubus miyan pesuno tahrikus sababa miyan asal sumagua bang tinuhut kan binibiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagua kita bang si waktu kita magtahayat atau magsahadat pinag-usa-usa asamian ini timbo tendi gay manjari pinag-usaan ako bang maitag na lupe ko si lepe ko si lahat tag na ko pinte ngite samian ng bahayang ubus pinag-usa-usa wene timbo nen asal adjait puter tagya na dilu si kita ga niya bakas tigitete liang kita ngite yene nag-usa-usa timbo nen samian ulali kita bang webe song pinag-usa-usa ulali iku bang webe song pinag-usa-usa wene timbo nen nawine ko hati magseke etinen mian saplag nga kamahin samian tahati niwe tiwi asal en eten dumen bid'ah kanalan kun sa amin may tagna alay, pinain na asal gay tawa magkakahinang lay, kumay kakahinang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa, pag ininil, pagpasti, pagsaplag inakamahin, ihati na bentelin, dukiin matawain ang banlabayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu iye nagtahayat atau magsyahadat sa niyan, pinag-usa-usa wene, yene timbo nen, iyan dembu amban sababan pekedoan ne khusu si dalam sembahayang ne amban pamayam si diretso si pesusuran
ubos, pag-ubos, suno sa manen, sumagawa, pag-usa-usa, tetimbo, ten suwak, to kita magsahadat si hayat tali. Ubos, pinabita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinabita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu iya tahrik sababa. Ngusa ayan na timbo ng samian, ito dembuwa asal subaytay hinang tabi pagay dembuwa ang bansababan. Pagay do tabi khusu si dalam sambahayang tabi yan nagkalan ituin. Pinabit tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahiya asyaddu ala syaitan min al-hadid. Yan ay pinag-usa-usaan na niyaan timbo na niyan, nakahantipin na kan, timbo gupin na nag-usa-usainin. Si waktu pagsadat nilay, yan pin pagen pe atau basag pe amban niyan tuwas pe amban ba si Satan. Iti nen, timbo na nag-usa-usa miyan, si waktu magsadat, yan hawa tuwas nen si Satan, tuwas pe yan timbo na niyan amban basi. Iti nen gate belog we Satan. Atau agay tied do Satan ina timbo na dugo sa usamian namanggin sa apinte bang maran nen kemon mismo hadja puri timbo na pinagusa-usa way na sa amin si waktu yung magsahadat ibisaranen pinne miyaan lahiya asyaddu miyaan ala syaitan min al-hadid ipin na timbo kung mag-usa-usainin tuwas pipin ni amban basi si Satan asal gete kule Satan ni melog sa amin. Narimikyan din kita may kapuntinan sa agama Islam sa idisap. Bang teddo at tabiin, ihasway hinang tabiin, hinang Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumain bid'ah, dumain hinang Shafi'i, hinang Malik, hinang si Abu Hanifa, si Ahmad, dumain. Sumagawa may mazhaban lay, ngeddo si amban hinang Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dambu amban, pangeddo at tabiin Biaan yene etina nukusu TV tuju Allah subhanahu wa ta'ala si waktu TV yene ng bahayang samiyan. Kasuno sababan kipagaduan TV khusu dalam sembahayang kipungtin sa agama Islam yene pinni at-tanwi' fi suwar wal ayat wal adhkar wal adiyati fi salat. Sumagua banggit ng bahayang pinte ni ng bahayang luhul upama 4 rakaat atau orang bayang maghrib 3 rakaat atau ina na pinto waktu samian mian bang Fatihah lay kemo rakaatan nilay kegantian asal si waktu kita mian nengge nengge balik amban puas amban perukuan apa susurante nengge kita balik subay binasatin pagpatiha poranen mian lune kita 2 rakaat, lune kita 2 rakaat, 4 rakaat sa mian, hinang ten asal Fatiha sewaktu kita nengge balik amban pesusuran, Fatiha tagna binasatin mian puas amban takbir lay, umos, pagpuas amban Fatiha lay, upama mas sa kita si rakaat dembua, mian puas amban Fatiha, mian kul huwallahu ahad, binasatin upama. Umos ruku na kita sampai susud sampai awe. Ilang tinakiman miyan. Pag-umos, doon nga kita balik ang bantususuran nga hinang si rakaat si kedue. Umos mas sa kita Fatiha. Pag-umos mas sa kita Fatiha, umos kita mas sa Fatiha, mas sa kita Quran atau ayat sa di ang Fatiha alay. Mas sa duman na kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun nisab upama. Umos pag-umos kita miyan masapatya peruko nisab. Pag-umos ruko miyan bang niya pintala isaddi ang ban subhana rabbiyal azim lay saddi ruwa tambahan tinisab. Saddi nisab duwa pinta hinang tibanya itibalikte hinang tinisab sa miyan hinang nisab kita duwa saddi ang banene miyan atawa tambahan te yene subhana rabbiyal azim lay atawa subhana rabbiyal ala lay tambahan te waktu kita tesujud atau peruku duk pesujud dua ali sa mian pinagpinda-pinda. Lumos pagsirakat si keter lu demikian ubus ne Fatihain ubus ne sab masalisab kita mian wal asri upama ubus pagsikampat rakaat ni sab masa kita sa mian ini dapat sa ayat sumagawa. Al-muhim atau importantinan at-tanwi' fi suwar wal ayat wal adhkar wal adiyati bis salat.
Si Kemon tiggalante dalam sembahyang lay, niyan bang niya, dapat bang niya, katauhan tersedih doa. Ang katauhan tersedih ayat, ang banayat lay, etinan pagbida-bida ate, atau doa, atau zikir pagbida-bida ate, si waktu kita etinan ng bahayang tiggalante dalam sembahyang lay. Pagi dan buwa ang ban ini, meke etinan meke peni khusuk si kita, niyan ini sembahyang tin bang samin pinagbida-bida. Sumegua mian basta gay penhadja pe ine pe gay manjari binasa hetinen iniakan atau inasuk sumegua inela ibang dalam sembahyang sumegua seddi amban Qur'anin asaan ang usab Qur'an lay bang Qur'an sa Arab duk ayat lay awe Fatiha lay duk ayat lay ubus me pinte ine azkar lay atau me dua lay me zikir lay na suwi pinte binasa Arab ko usab Qur'an lay samian gay manjari niyan binasayakan atau binasa samin bangkit dengan doa lesi dalam ruku atau si dalam sujud atau si tingko atau samian. Ni dan buah amban me kepung tinan sa agama Islam dan buah dosa amban ini. Pakai doan tebi yene khusuk tebi tuju Allah Subhanahu wa taala bang sayan ti kahinang tebi si waktu kita binang bahayang pagbida-bida tebi hetinan surahin duman hadja kul wallahu ahad duman hadja kul a'udzu birabbin nas dumen haja mian suratul ikhlas suratul asar dumen haja ayatul kursi dumen haja mian tabarak dumen haja al-waqi' dumen haja yasin sumegua ini la ibisara ini pentelai bang niya dapat pagbida-bida te bisamen sa waktu kita ng bahayang yene tek asi waktu kita aw ng bahayang sa tegelante ng bahayang mian ayat neke dua aneke zikir de kesamian sumegua pagbida-bida te bang niya dapat atau bang niya kitawan te bisadir siga niya naga sabna dapat siye na gay kita hetinan meke ite meke pusaw sumegua maghinang hadza pin Allah subhanahu wa taala fattaqullaha mastata'tum ingdela ite ges tambi ingdela ite ges bin hetinan maghinang ka magtawakkal to Allah subhanahu wa taala gay ipintid na hetinan gagite ningiswa duse banggit hinang kasamian. Sumegua bang upama niya katawan tebi may dambuwa do sa retinen makatambayan na kusuk tebi tuju Allah subhanahu wa taala si waktu kita ng bahayang etinan sembahyang tebi gay tepi si yen pikilan ko iti bisraten bisamian sumegua fokus saja sembahyang tebi tuju etin Allah subhanahu wa taala. Umos demikian magbangkite niyan basuno abang sababan nakatambah kusuk ta sa silang sembahyang te niya iwan bang pagka niyan Quran niyan bang upama basate pinain ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq ubus ina hinipusan niyan pinu wasjud waqtarib ayatan ng samian niyan dinapit hasilin pasujud dukpatati ti Allah subhanahu wa taala ubus bang tabasate upama iyan wasjud waqtarib niyan gero kita manjari gero kita hasilin peruku sumegua pesusud kita dehelo pagi hati ayat bisra ayati ene bisra Allah taala le dinak kita pesusud samian nubus bang tabassate ni ayat tabassate samian dalam sembahyang te dinak pesusud nian pagi ketahuan tu dalam Quran samian bang basate paman Quran eko pentulung alamat na samian nian emen nian waktu bang samian telebeta ayatan samian bisra hendak pesusud kita umos bang upamay ang telebay si waktu kita binambahayang niya sayin ayat niyan dinak kita bipasusod niyan bisan pegai umos niyan ene ayat lay subay kita bipasusod dinikyan isap umos ni ayatin niyan umos ganta parupo na kita dati tabi parupo dahil lo sumegua subay kita bipasusod mangkin kita do nga amban pasusuran umos neng gebalik mangkin parupo samian. Nubus itu, dan buah amban me, yan at pagkaduan tibi khusu, tuju Allah subhanahu wa ta'ala, bangkit tibi ng bahayang, an ya'tiya bisusudit tilawa, idha marra bimawdi'ahi. Ito pinme kaulamanin, bangkyo pinne lumabe, amban hetinan bisara Allah subhanahu wa ta'ala, ene dinakaw pasusud bang tabasano kung anin na lay ng pasusud kyo. Ubus, niyan, suway kyo, suway kita pasusud. Pasusud kita Pero Allah subhanahu wa ta'ala, "Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa buqiya." Iyo pamanin. Na ito dilakit hati ng pasudan sa inin.
Nabisan pa yan, pinte, yan naman, hinapusan ayaten, miyan umos, yan, kita ngayat, balik peruku ne, na pag nansinin, haru, sujada, wabukiya, daraw kita peruku, dehelu, sumengwa, direct kita pesusud, gana ruku ne. Mangkin kita doon nga amban perukuan, ato susuran, neng balik, ubus mangkin puwa ate, ene rukuin peruku, kita balik, di mula sa amiyan. Nayen, ubus yan, dinakti kita sa pesusud, wallahu subhanahu wa ta'ala, si waktu kita bilumabi, etinan si ay dalam sembahayang, gay makabata sembahayang tabi, niyan pero pesusud dehel lubis yang kita gay rumuku, pagi sayan sa banden. Sali do dalam sembahayang dumain bangke makabasa ayat sa dalam Quran dinak pesusud, sumegwa kita pesusud, demikian bisang kita dalam sembahayang sa amin nasa sumesuduran tabi bangkit tabi petek ka lumabi si iyene, niyan ene pesusud le. Dua, inte dua anuin. Dua mian birasalay bang makazari akahanun ini bito akahanun bang ine birasahin la isi pasudlay. Ma. Nayan. Nomos suzurin etinan hinang talay sujud. Abo madal sujud do. Nagani asadi. Etinan bangke sujud asal gayan ene sujud lay. Di manjari tebuanu, di manjari birasa wa'nu niyan zikir doa rukuin si sujud. Atawanen doa susudin si ruku. Atawanen doa tahayatin si sujud. Sarang gai. Sumagwa ine. Bangko pasusud asal yeru yang binasanun doa susud lay. Niya yung pinipinin sujud tilawa, ito yung sujud ko sa amihan. Sujud lay. Erwin bangko pasusud asal ganya seddi hinang nun susud niero berasadun kue susud ene sembahayang le samian lu negepinte subhana rabbiyal ala lu subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala atau ine le sayan samian nian Allahumma laka sajadtu bika amantu alika tawakkaltu sampai hidupusan so basta doa susud iyan haja dinak pangandakan kita binasatin la isamian dengan kita masa Quran, dengan masa ini rukina sumegua, yene binasasi sujud lay, yeru haji binasatin samian, bang kita etinen sujud si sujud tilawa, mian ko do binasatin si sujud ini pagsambahyang lay samian. Okay ne, laus so tiyan bisa may kaguruhan tenbi, mian pagi aku tu na bentel besar gana gego tao, lain haji teman binisara kun samian. Mian mian taman hatilan hati ko to mian sayen mian ambanakuhin mian eru tina ginagras kita hindi sali do si sujud tilawa duk si sujud sembahyang si waktu to pasud sa mian asa binasanon dalam sujud lero. Ubus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qara ibnu adam itu important na kebungtin sa agama Islam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puas amban ayat Allah subhanahu wa ta'ala miyan. Idza qara ibnu Adam as-sajdata fasajad. Bang pin anak Adamin may kebasa tinan bisara pasal pagsujud. Danak pasujud umus pasujud magtaos. Pasujud magtaos. Umus pagsakenan sin pasujud pin idadal as-shaytanu yabki. Nagsikanan sinin yan nagpasusod. Kuan na sin bustanin, esed tibi kwe nan hal manusya na sinin, kwe hal si waktu magharap. Allah subhanahu wa ta'ala, atau dimak wallah subhanahu wa ta'ala dua makhluk. Dinak ined do Allah subhanahu wa ta'ala dua makhluk, sine Adam duk si Iblis. Umus, nagsikanan sinin, mian inakahan wallahu subhanahu wa ta'ala pagnan sa ini magharap siya dinaak pasujud yene dem buwa makhluk biyan ini si Iblis po si Adam alayhi salatu wassalam dinaak pasujud dan sa inin pagnan sa inin dinaak atimen yene tandaanin asal magtakabur duk asal ibuhan sa amin magpalangkew-langkew tujo Allah subhanahu wa ta'ala asibaran na sa amin ini si Iblis magsikitek karakanin siya pinne okay pinne Iblis okay pinne sa miyan makhluk miyan makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala pagi sa idin itinan miyan Adam duk setan la sa makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ro te sujud ke pinne po si Adam te sujud ke pinne si manusia yan yene manusia baka sininang pinne we ko sa miyan pinne ga ko pinne Tuhan ko
Gay ko pinne pasusod, way ko pinne rak o pasusod tiye. Si iye pinne, bulang ke pinne darasat pun ambaniye. Hinang no ko pinne amban ebut, lang ke ebutin. Paras ebutin bu iye hinang no pinne amban bulak etiden siriwa diyaw ane niyan makhluk, niyan lukene, niyan gana gunane, way ko daak o pasusod tudjuye ne basa manusia po si Adam alaihissalatu wassalam. Hindi ko pende nga ito pasusod, pag harga ako pende, at walang tiyaw ko, niyan at walang tiyaw darasat ko ang banihe, sumiguwa, di ko pasusod, bang niya si dapat sumay pende iya pasusod siya ako, sumiguwa, sinbis na Allah subhanahu wa ta'ala siyahin sa amihan, pag nang siinin, ga pasusod si Iblis. Ga pasusod si Iblis, na payamanti na ikipungtinan sa agama Islam. Yeruyan hinang na tudjutuhanin. Yeruyan masyat na tudyo Allah subhanahu wa ta'ala in suluktuyan. Yena sabab dinak hadja wallahu subhanahu wa ta'ala pasusod po si Adam. Umus ga nga to dan buwa miyan dumasiatnen. Tagsamiyan ga nga to. Suluktuyan dinak pasusod nagtos ilaanat. Nagtos pinala ilaanat wallahu subhanahu wa ta'ala pinagburkaan ne sarta pine sugata ane wallahu subhanahu wa ta'ala iilai maglahat salama-lama dalam narka jahannam waliyadu billah. Umus yeruben sababan maksiat nen yene den buwa dinaak pesuzud buga pesuzud etinan sidaakan atau pe ini nian pinuwasan no yene pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala tujuhin samian meruyen yeruyen pun ne ilanat Allah subhanahu wa ta'ala sabab dakan mi andu den buwa duga ekka den buwa du maksiat nen napipita sedikit-dikit na ikaputin sa agama Islam sumaru men yen payaman tabi ko payaman tabi ko bang ako ne kuing gepekkan masiat kun si Iblis dan buha du masiat nem tuju Allah subhanahu wa ta'ala ga ngatur na pasusod gana hinang na seddi ga makapapate ga tabiya miyan meke tangkyo ga tabiya miyan meke zina ga ineruk ina samiyan ga meke limut ga meke namima ine sumegwa dinak hadja pe ine pasusod tuju Allah dinak Allah subhanahu wa ta'ala pasusod siwag tumiyaan po si Adam alaihissalatu wassalam ga ngato. Yeru yan masiat nen nagtos na pinagburkaan. Wallahu subhanahu wa ta'ala sarta pine. Tenna ni Allah subhanahu wa ta'ala salama-lama dilim narka jahannam atau yeni penuhutan manusia. Yene menggi metekili sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadapitu tinisikiti manusia. Kuinggi pe manusiain ke niyan umawen ne atau ke tumhala ne madalam kajhanam bang duetel no sampai pesempu pek kerasain maksiat nen waliyadu billah illa usagan dalam maksiat illa usagan dalam maksiatin sunegua ganyan ukiti pesien pilisien sunegua insyaallah bang pain kita bi etinen ine niyan inaligan Allah subhanahu wa ta'ala amban pinte kemon panglangan ni sa amen bang persabit hinang TV ikuti bis Allah subhanahu wa ta'ala yen me ikemon pengandakan nen saran bang pentihinang TV duk kemon yen me penagasan nen bang panisab kit TV inaligan etinen gate hinang wa TV samian ubus yan bisranen nian itazal syaitan idza qarab nu adam as-sadrata bin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu pin anak adamin manusia in mekebasa sa ilang Quran ini pasal na pasujud lay samihan pasujud pinne ini anak adamin pasujud iya ubus itazala syaitanu yabki pagsake pasujud anak adamin si waktu iya nakikita ayat dinak pasujud niyan pasujud iya pagpasud sa amin kinatauhan wa syaitanин tahala syaitanin ambat iya duk penangis-nangis dan kilahap tamanan kilahap syaitanin ubus misara pagkakita wa na pasudod anak adamin siya dinaak pagsakay magkilabay hatinan sura atau ayat dinak pasudod iya nangis syaitanin duk misara na pinne ya waili hatinan mag-angan-angan iya niyan pinne bisaranin tahala ng panmian peningisan duk peningis-nangis nen pinne umirab nu Adam bisujud pasajada falahul jannah wa umirtu bisujud faabaitu falian nar
bisranin tahala ang banene pamamayam niya si anak Apo Adam yan. La ini pasusud pagadinak sa amin pasusud. Susuran na ayat lay. Uwos pagpayam si Iblis. Nagtos tahala ang banene madu sa amyan. Duk penangis neng. Serta misara niye. Pinne benal pinne tarak anak Adabin pinne wallahu subhanahu wa ta'ala. Pasusud. Uwos pagsige pinne tarak pasusud pinne ye. Ito yung asulang nirakan lay. Ito yung dakan Tuhanin dinak pasusud. Ngandak pasusud. Ubus pasusud pinne ye atau susuran ne dakan lay. Pagsige pinne tuhut ne. Yan ay bisara Tuhanin ngandak pasusud susuran ne. Ubus nagtos ga inutangan. We Allah subhanahu wa ta'ala pinne bisara si Iblisin. Ito ang bankabtangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinne palahul jannah. Sababan ang pasusud na lay sa amin, dinak pasusud iye. Luo na dalam sambahayang, luo na gai. Sumagawa bang kita makalabay ayat ngandak pasusud sa amin, susurante, day inutangan wallahu subhanahu wa ta'ala palahul jannah, imurugan pinni atong basu wallahu subhanahu wa ta'ala. Pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukinan bisa si Iblisin, sababan ang pasusud tibiruhat jamian pinne, inurugan niya surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Ubus. Wa umirtu bisujud pa abaitu palianar. Pin si Iblis, ubus ako pinne tarak ko pinne. Ito yung bakas tarak ko pinne wa Allah subhanahu wa ta'ala pasujud. Ang tagsujud lay, yene dinaak iya pasujud po si Adam. Alayhi salatu wassalam, pa abaitu. Gak ko pinne nga to, saman pege gak ko pinne nga to palianar, inurungad ko pinne wa Allah subhanahu wa ta'ala tungbas inepin erbot. Waliyadu billah. Ngayon, nagkipong tinihan sa agama Islam, ebot tunugata, wallahu subhanahu wa ta'ala. Si ina daakan, negay tinuhot manusia, nailu kantang si Iblis lay, ubos turong basyahin, bang niya daakan Tuhan, gay hetinan tinuhot, turong bas na yahin, ina ebot salama-lama, waliyadu billah, abot sila narka, abot sila kiamat, pinagdalam narka, salama-lama, Ubus hadis tu rawahu Muslim. Hadis sahih amban hetined bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napayaman tabi may panlanggungan sa agama Islam pasal pagsusud hadja. Pasal pagsusud hadja sa miyaan pintayin gan belete ibadat. Kung di kita sikita bisamer atau agad kita pagsusud nadaa. Dakiti magdairay, luon na ka dalam sambahayang luon na ka dumain. Si waktu kita masa Quran, atau tabas sa Quran hindi na pasusod, sumagawa kita pasusod. Pag-ibang kita pasusod, atau tuhut te bisrali pasusod kita, dayan penung baston kita hin palahul jannah, asal direct indurungan kita we na surga, bang isad kita kay ngato sa amiyan, dinat kita pasusod. Daakan ang man Allah subhanahu wa ta'ala, etinen pins Iblis, nga kupin nga to, ine pangurong Tuhan na kuhin palian nar, etinen ebot pine pangurong kuhin salama-lamat abot si Allah kiamat. Waliyadu billah. Pasurong na kapong tinihan sa agama Islam. Pasurong na kapong tinihan sa agama Islam, niyan dambuwa ang bansababan. Meke ine, meke khusu, meke etinen niya, khusu tabi niya katalaw tabi ng pagsambayag tabi, at ta'amul fi halis salaf fi salatihim. Sumagawa, si waktu na kita matiha, atawanan magjamaa kita upama, pasama kita. Matiha na imamin. Kita bang kita magjamaa, salatul jamaa, na kailahanin sa amihan, pakala kita paida, etinen, si waktu binas sa Quranin, gaya kita mag-inaruk ine, sumagawa, si waktu binas sa patihain. Pinimamin alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim kemon na ayat Fatiha alay ubus kita din ak inay nagpakalir nagperehen din nagpakalir nagperehen samian at ta'ammul fi halis salaf atau fi halis salaf fi salatihin ubus si waktu kita lai si pagsambahayangan lay masamas sa imamin samian alhamdulillahi rabbil alamin ubus sampai niyan hinapusan ayat lay atau Fatiha ali ubus mas nisab sa amin pag ubus mas sa Quran nisab ini ayat ubus si kita na kita pakale ubus si waktu kita pakale gay teheti ku magbabsa kam ambat kam timo ko sa amin gay teheti ku yan bahasa mana Fatihain
Kemon ni amban peragnaan sa pahinapusan. Dugay ti ko bang mga ayat ene imamin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala nawm upama. Ti ko siyakan bang ina maknadali. So bang niya dapat kuan ito bisarakon tag na telo sarap bakas bisarakon inin. So ituhut ti ene maknadali kemon bang tag-esti matabang katuhan ti dugay pindala niaten di dugay pinda sa amen magsudtin di si waktu kita binambahayang. Sunagua, gayte kitauhan tabiin, mian gana atad kitauhan tabi mapmap sa kang gana hatinan, amat na pisang kamte mo ako, gay kitauhan tabi maana patihain, gay kitauhan tabi maana binasa kulolawahad lay, gay kitauhan tabi maana kulya ihwal kabirun lay, gay kitauhan tabi maana alam nasahalay, sunagua ine hinang tabi lang si inin hinang tabi. Supaya had sa kitabi hatinan pini akusuin si kitabi, dalam pagsambayang tabi, at ta'ammul fi halis salaf, fi salatihim. So may esad tabi, yene bang niya bakastekis sa sikite may hayatos sahaba. Bang niya bakastekis sa sikite may ke miyan leban may sahaba puwas aman Nabi tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaga aman Abu Bakr Siddiq, duk si Omar, duk si Ali, duk si miyan Ali, ari si Usman, duk sine aman siya pita may salapos saleh, puwas aman may asilay. Bang niya may tesepti bakas gisang kita bi sa amin kahalanan sa amin haji esed tebi bastara hajat esed tembi pisi me kiti me sumu-sumulin pisi me kinasantin di Obama atau pisi me bujang-bujangin pisi me kinasantin me mahaplelalay atau pisi kiti me katindaran pisi bang sumian kiti me nguntung bang sumian atau asamen pe gai dan sumegua bang hajja kiti bi hetinan si waktu ng bahayang gaya tetuhut tibi yene me enulay me an manalay ng buwa sumegua papi kitibi palatun bang niya lay me kisa atau ay kaya sa amin si kitibi bakas kinis sa amin si kitibi mian sa amin kahalanan sa tigran tibi ng bahayang haji SMSed tibi supaya gay pinda yene tepisi mian kahalan yene me pikilan sinduele ina sa bahayang tibi ubos mian dembuwa kisa na silin si Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Si waktu yan ang bahayang, kana ali da igana basaku hatin ini Arab na pagkatataha anunen tapit na waktuhin ano gani sa kitin ano hatin ang short kit si Ali si waktu ng bahayang etek kasi sa bahayangin yatazalzal hatinan niyan si waktu ng bahayang si Ali radhiyallahu anhu emelhet anunen si panambahayangan yatazalzal wa yatalawan wajhu faqila lahu malak mian suwakto ng bahayang tagalawe si bihingnen yatazalzal kwe mian inabito mian ngekeg kwe zilzalin hatinan mian bang bulak si ana malinug mian sugagwa dumen pinte bang si arman ni pinte libo suga ngekeg ngekeg kita si Ali man si wakto ng bahayang ngekeg yatazalzal wa yatalawan wajhu magpos pinne bidda yene mian pamayhuanen bustan ng saran bidda. Ubus magsikaus ng bahayang, fakila lahu malak. Tinilawi wato pinne migbid atau min na pinne pamayuanon si waktu ko ng bahayang. Payakul misara pinne, misara pinne, magsika ko pinne, nagaap ko pinne makasambahayang, angkan ko pinne sa iyan, magsika ko pinne, sampay tabaw ko na pinne ng bahayang, sampay sin na kahalan kun, tek kapin naman Allah subhanahu wa ta'ala pinne pitunis ako yene waktu hetinan amanat pinitek ko Allah subhanahu wa ta'ala tudyo ako pinne ubus amanatinin pinne pinitek ko Allah subhanahu wa ta'ala dia tak pitu lapis langit duk dia tak pitu lapis bulak ga tekule de ga pinne tekule de mo yene amanat itu na wajenen pabayna ay yahmilnaha wasfaqna minha wa hamaltuha sumegua pitu lapis langit duk bulak sa amian duk yene mian punuhan turya ta bul ada ta dunya tu ta bulak tu gaise nga tu yene ngeddo amanat niya naman Allah subhanahu wa ta'ala sumegua nagsikipin ni ako hamaltuha nagsikipin ako bin Ali asal buo ko pin atau lutulutu ko tekwe ko pin mo yene amanat niyan Pamantir ini kisah si Aliin.
Upama kita binambahayan sa amin na sabti likisato. Upama kita sa hemang gara kitawhan tabi, inin dan buwa ang banes sa sabti, iyan si Ali kahalanan si waktu ng bahayan. Inin dan buwa misalan atau namazij, etinan mian sini hikayat, etinan salafus salih ang banes sahabat, sa iyong kahalanan si waktu ng bahayan. Umos, magsikapin na sa mentek ka na waktu intuju ako, yeni amanat ang Allah subhanahu wa ta'ala pinne hetinen pitus ako, amanat ang Allah subhanahu wa ta'ala, bang pinne binetad dia ta langit, putuk lapis langit, putuk lapis bulak sampai may kupunupunan to ta bulak to, gay pinne tekule de. Gay pinne tekule de hawa hajja amanatiin, asal hajja taman hajja parkalain. Pag ubus pen ako diki-diki duku manusia wa hamal tuha tekule ko pinne mo atau telutu ko pinne amanat to. Ubus ine mian yayan ene mian bepedi siyahin yene bang pinagsikene pinasi waktu pinitek kasi yene sambahayangin sambahayangin pegge ko gay tawa pegge pasambahayang men ko sumagwa ahangkan iya nangis samian angka niya niyan migpit jagjag baranen samian dok sampai minda peluhan nen pegge pegtek amanat li aman Allah subhanahu wa ta'ala dinaat hininang si umus niyan bukaw kau gay tawa panghinang nen yatinan ini nagdusa ito jo Allah subhanahu wa ta'ala iyan katalawan nen niyan si waktu pinitek kasamen to jo Allah subhanahu wa ta'ala jo tagya sabab langitin duk bulakin duk kemon samian niyan may kapunuan to ta ne gay tekole demo niyan ini amanat to sumagawa bang kita manusia na hajje terunin tiak lutu-lutu te pensiali niyan tekole hetinan ini amanat to samian demikian ni sab ni ada dan buah Sa'id ni an salafus salih ni ada buah inelan si Sa'id at-Tanuhi. Sa'id ini si waktu ng bahayang. Si waktu ng bahayang ine history nen atau hikayanen lam tangkat iddumu'u min khaddayhi ala lihiyatihi. Si tagalan na si waktu ne puas ngalamo at takbiratul ihram yeni hawa basag ene ketelawanan tu Allah subhanahu wa ta'ala sampai salam gapin ne bakas bekat yene buhay matanen metak amban luwene sampai pisa bangot ne niyan niyan ga bekat etinan pinangisnen si tagalan ne yen ang bahayang luune ke piye minit sa inggrisay ne tagalanen sumigo importante nan denem sang bahayang ne ga niya bakas ke bekat yene buhay matanen inalai etinan ene ketelewanan tujo Allah subhanahu wa ta'ala. Nito dan buwan may kisa sa iyan, niyan kumayroon kisa niyan, ito bang niya dapat asibasab tabi, yan ay kisa to si waktu kita bitin ng bahayang, banggay na kitauhan tabi sa niyan me, ibinisalay, sumagua bang kitauhan tabi mas abdalian, turo tabi maanan na buwan buwa, gay pinda ene niyaten bi, pagkabanggay kitauhan tabi yene, niyan maanalay, pito kita bisi salafus salih, paman tabi haden, pagkabanggay kitauhan tabi tasab tabi in ere, mian me salafus salih kisahin ko ite bisaraku si kami dihalo si kitibidi dibuhin sa mian impo ambat importante kemon esed tibi mian intimitaten bi duk sambahayang tan bi esed tibi ko ni kitibigay pina sambahayang balik puas amban salam lay sa mian pinapatay ni kitibo Allah subhanahu wa ta'ala na yan me kapungtin sa kami Islam insyaallah gay bekat etinen aine yan gay kitibi lepas amban nene kataliw tujo Allah subhanahu wa ta'ala duk sambahayang tenbir may inaruk ine sumegua sambahayang kataliw tujo Allah subhanahu wa ta'ala umos nasuno niyan pito gaperukam sinumu asal te bisara ko man banggay din umos te ko ito gen umos ko bisarato niyan bisan de pinte gene ano bango pa pinte campecting ne na gana dapat siya sumegua mian ubus ko saja taman tebisarato bango pa makiti pinte mian ubus mian awani apetebi na murah-murahan bang pain pinaine pine etinen sumusumud de ine oras sa mian masita subpatante sa mian bango pa makampekting subay sige kampekting akan tekam jenjante kam insyaallah ubus kuyene bisarato sa amihan, pagge sumusungod de sa amihan si sinong duk negate bisarati babalik, duk nahitin ng continue bisarati pasal sa di modo mula-mula pasal Ramadan. No, kaya na nagsukur si Kam.
Sumaguwa, bang upamakam niya, bang upamakam niya, again, makasandal, dakam mag-alang-alang, tahala ni kaam, tuloy na kaam, mangan kaam, may tinengayan, may ke mudarat, sikitiwi si kaam, niyan, ya duminito, pinte, wajib ka rukun islam, nimahin mo sa amin, sumaguwa, tahala kaam, ingila, yan, may ke hapsik amin, may keswat sik amin, hinang tiwi si, yan, niyan ko ito to. Umus, pesuno, may ke ine, may ke niyan sambahayang te makap sambahayang te ni ma'rifat mazaya al-khushu' fi as-salat. Wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam ma min imri'in muslimin tahdhuruhu salatun maktubatun fayuhassinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min ad-dhunub ma lam tu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahra kullu. Sumaguwa, may kapangutinan sa akam Islam, bangkit niyan ng bayang, sumaguwa at bang niya dapat asal tahati, sige, pagkitibi ng bayang, asal tahati tibi, yene kalabihan pagsambayang tibili. Yene kalabihan sambayang tibili, asal dumani pinti kita yung magdagay-ragay. Dumanad sa pinti kita yung misara la itibi, amen, misara ka na, suwete yung bisara. Kung ano bisara, kung sikitibi dibuhin, si pasal yene sambahayang, asal wajib tet ingat tibi si waktu kita biparap ng bahayang asal buna bang Allah subhanahu wa ta'ala sembungan na kita bitayma na kita bagamiya hetinan bisarati bisamian harap na kita bi nawus pag-ubos binahagi wene si ataras dua palkala sembahayangin pwede bisara dibuhin nalang sinin hetinan si waktu kita ng bahayang duweng kita bi hetinan niyan tutut na japiyo pinain pinakita ng bahayang ina sa amian basa dumain. Sumaguwa asal sumitan ingat tabi. Dahil luaban pa ng bahayang tabi pagyan supaya sa bahayang layga niya kalarak ni. At tinangga niya ala ipinte sigat na sa amian sumay kitauhan tabi hinang tinbiha pati miyan kemon. Manak na amban niyan pinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisinesinipin na ng bahayang sisinipin na manusia, tek siya in pagsambahayangin, itinan, yan tek waktuhin. Umus, waktulay sa nambahayangan ng bentel bisara pardo, pente, pardo. Umus, pagsikay kitawhan na sa amin waktulay sa tek na pardo, teed, inahinang nen, magtuwas na mag-ayil. Magtuwas na mag-ayil, umus, niyan pag-ayil na lay, asalene, niyan inabito, niyan pahap ni big-ilan, itiwa na sa amian, ang banyan ay makastehatinan kipimeno sikitibi, wa Allah subhanahu wa ta'ala, miyan pag-ilin sa amian, sarta ni Bite Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag-ilin sa amian, umus sinang tibi, duk katalew tujo Allah subhanahu wa ta'ala, nagsikitibi ng bahayang sa amia, us mag-ayil, sarta ng bahayang nagitibi, iyan, pag-sambahayang kitibi takbirat uliram, puas ang pag-ayil, pasak sa bahayang, ubos paniya nilai. Yene, tinan na kusutan di. Salaman ang bantahati, we, tibi yene, niyan kahalan pagsambahayangin. Si waktu pagtibi ka ng bahayang, ubos pagpayaset tibi. Dayan tibi, o tibi lai, hinangin, hetinan dumen, hetinan magdagay-ragay. Sumaguha, nagkikitawhan ka sa amin kalabihan ng hap, amman Allah subhanahu wa ta'ala. Gakit na maginarok ine, sumaguha pagsambahayang tali, hetinan karena katalo to Allah subhanahu wa ta'ala, papahap te pagtakbir dan, papahap te pagruku den, papahap te pagayat den, pagsujud den kemon, umos sam amman saman iyan, hap hinantan kemon, samian papahap te, pinabite Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, illa kanat kafaratan lima qablaha min ad-dunub. Ya sambayang tibilay na ikapuntin sa kami Islam, sambayang tibilay, bangsayan teheti tewiwe tewisama asal makhapi tebiteed pinabite Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal bennal sambayang lay banghap panghinangyain kay maampan pag-ayil sampai ti nakita paasak si kemon dilim sambayang lay ubos pag-us kita ng bayang pinukutuhan si kitahin sababat amban pahap-hap te paginang te pagsambayangin iniin nakapapas mga anluudten mga aduseten yene sambayang temian illa kanat kafaratan lima qablaha min ad-dhunub bang niya ay makastahin ng uwete dehelo ang ban kapanambahang tinian duse pagtabot sa bahayangin busang bahayang ten sa amya anhap duk husu ni ale katalew sa amin panghinang tiyahin
ine dusa bakas tehinangle. Dusa bakas tehinangle dehel kita amban, dehel amban kapanambayang temian atau siap tumian. Yene mamapasan, mangalaan, mengusawan yene dusa bakas tehinang temian. Dehel amban kapanambayang ten, yene sambayang temian. Etinen magdusa pinta kita, ko ituto. Rasa Allah magdusa kita pagkututo. Puas man pinte ang bayang isa, ubus na niya tinang tadusa sa aniyan. Nubus, kita uhante magdusa kita, tinapastan waktu pajarmen